Halo teman-teman, sekarang Ani mau ke mall, mau main permainan. Lihat ya di video ini. Dani main permainannya di Wahana Kidzilla di Mall PTC Palembang. Sekarang kita memasuki area tempat parkirnya ya teman-teman. Sekarang kita masuk nih teman-teman, lihat terus ya. Sekarang Dani sudah sampai nih teman-teman di Wahana Kidzilla. Kidzilla ini terletak di lantai 4 di PTC Mall Palembang. Berapa sih biaya masuk ke Kidzilla ini? Biaya masuk bermain di Kidzilla ini per anaknya 120.000, tapi itu berlaku untuk seharian. Kalau untuk per jam, tarifnya Rp90.000. Harga tersebut sudah termasuk satu pendamping. Kalau mau pendamping tambahan, kena biaya Rp10.000 per pendamping tambahan. Karena letaknya di dalam mall, Kidzilla PTC juga memiliki waktu operasional yang sama dengan waktu operasional mall. Jadi bukanya jam 10 pagi dan tutup jam 10 malam. Kakak Dani. Seru banget nih teman-teman, kakak Daninya main. Nah, kakak Dani mau main Lego nih teman-teman. Mau buat apa ya kakak Dani? Wah, tinggi banget tuh kak. Mimpi tut ya. Nah, sekarang kakak Dani mau kemana lagi tuh ya? Wah, ngapain tuh kakak Dani? Kakak Dani lagi main kuda-kudaan nih, teman-teman. Wah, kakak Dani seneng banget nih teman-teman main di sini. Sekarang kakak Dani mau kemana nih teman-teman? Sepertinya dia mau main balon. Main apa balon itu?
Kakak Dani seneng banget nih teman-teman main di sini karena di sini arena bermainnya sangat luas dan permainan-permainannya sangat banyak. Saking banyaknya, Dani sampai bingung mau main yang mana nih. Permainan-permainan yang tersedia di sini antara lain kolam bola yang luas, perosotan, trampolin, panjat dinding yang kecil, Lego, mobil-mobilan, lapangan bola, rumah-rumahan untuk main peran, dan banyak lagi ya teman-teman. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Arena permainan di Kidzilla ini sangatlah bersih dan AC-nya pun dingin banget. Jadi meskipun anak aktif bergerak nggak terasa gerah. Satu lagi yang aku suka adalah mainannya berkualitas. Laugh and play, it made the children laugh and play to see a lamb at school. Kidzilla ini langsung jadi salah satu tempat main favorit Dani di Palembang. Permainannya cocok untuk anak balita hingga remaja. Tempat yang bersih, AC yang dingin, aneka permainan yang beragam juga bikin betah berlama-lama di tempat bermain ini. Pastinya juga kami bakal balik lagi main ke sini. Kalian juga ya. Why does the lamb love Mary so? Mary so, Mary so. Why does the lamb love Mary so? The eager children cried. Why Mary loves the lamb, you know, lamb, you know, lamb, you know. Why Mary loves the lamb, you know, the teacher did reply. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town.
subscribe channel ini.